batanze imihoho hakiri kare cyane bajyana mu cyiciro cya kabiri. Hanyuma kandi iyo weekend tuvuyemo Jimmy Mulisa uyu ni umutoza n'ubundi abantu basanzwe bamumenyereye yahawe amasezerano mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi nk'umutoza wungirije umunya Espagne Carlos Arosfera. Amasezerano rero akazagera ku itariki ya 4 Nzeri ubwo ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi azaba amaze gukina umukino wa nyuma mu gushaka itike yo kujya mu mukino wa nyuma y'igikombe cya Afrika. Umukino uzahuza Amavubi n'ikipe y'igihugu ya Senegal, umukino wamaze no kwemezwa ko uzakinirwa kuri stade mpuzamahanga ya Huye. Hanyuma kandi ikipe ya Bayern Munich yegukanye igikombe cya shampiyona, ni nako ikipe ya Paris Saint-Germain yisubizaga igikombe cya shampiyona ko yasabwaga kunganya gusa mu gikipe ya Bayern Munich byasabye umunota wa nyuma kugira ngo yegukane igikombe cya shampiyona mu gihugu cy'Ubudage. Mu gihe kandi Nyirigira Yves yatorewe kuba perezida wa Mukura Victory Sport et Loisir mu gihe cy'imyaka 4 iri imbere mu ikipe ya Mukura Victory Sport. Hanyuma kandi ni nyuma y'inama y'inteko rusange idasanzwe y'abanyamuryango b'iyi ekipe yateranye ku munsi wo kwa gatandatu, ni nako kandi Munyantwari Alphonse uheruka kugirwa perezida w'ikipe ya Police FC ndetse na Gacinya Chance Denis wigeze kuyobora ikipe ya Rayon Sport bari mu batanze candidature izo kujya muri komite nyobozi y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda. Hari abandi bazitanze batari bo barahari kuri zo poste cyane barurangirwa baratanze yaratanze barangirwa aragarutse kuri president kandi nabo badepoje mbere barangirwa abantu bakunda kujya mu ihangana ko ikipe ariko matora muri demokarasi niko bigenda. Ni abantu baba bavuga ngo hari nawe ushatse wajyayo kuko realite mujuje dossier abanyamupira bose barebye ukuntu Munyantwari yaje muri polisi cyo kwa Titi niwe nabonye avuga ati ikibabaje agiye nta prime atanze kuva yaza egarutswe bati bimaze kugenda gutyo wari ushinzwe security hariya muri Ferwafa ko nta kipe gitunga abantu babiri donc muri babiri mu makomisiyo muri Ferwafa aca mu twatsi yakirika umudamu wari ushinzwe security arabanza regura bati buriya si ukuberereka kugira ngo iryo tegeko ritagonga Alphonse, none Alphonse aradepoje bati buriya n'ucabana agiye kuyoroferwa. Ariko biriya bya Ruhinda bikunda muri demokarasi terekamo uhangane ikipe ya Al-Ahly ni rugende ni rugende y'abagore ikipe ya Al-Ahly yo mu Misiri yegukanye rushanwa rya Basketball Africa League 2023 nyuma yo gutsindira ku mukino wa nyuma ikipe ya AS Douane yo mu Misiri yayitsinze amanota 80 ku manota 65 mukino wakinirwaga muri BK Arena. Hanyuma kandi Kigali International Peace Marathon uyu munsi irabura iminsi 12 gusa kugira ngo yibe kwizaba ku itariki ya 11 ukwezi gutaha. Ni nako kandi habura iminsi 8 kugira ngo habe Billie King Cup, akaba ari mu mukino wa tennis rushanwa rigiye kuzahuza ibihugu 11 nibyo bigomba kuzitabira irushanwa, by'umwihariko mu bagore nibo habura iminsi 8 gusa kugira ngo bakine irushanwa rya Billie King Cup. Mu gihe kandi mu bindi biri kuvugwa ubwo mu bihugu bizitabira harimo Angola, Cameroon, Congo, DR Congo, Ethiopia, Lesotho, Madagascar, Mozambique, u Rwanda, Senegal ndetse n'igihugu cya Tanzania nibo bagomba kwitabira iri rushanwa. Mu bindi byaranze iyi weekend tuvuyemo ni ikipe Young Africans n'umukino wa nyuma ni finali ya CAF Federation Cup, umukino wakiriwe uwanja wa Mkapa, umukino amatike yarangiye hakiri kare cyane sold out ejo bundi kwa gatandatu kandi bakiri ku munsi w'ejo ikipe ya Young Africans uretse ko yatsinzwe 2-1 ya USM Alger. ngiye buri gihe narindi ahantu hafi nitegeye aho ndebere ya Stade Amahoro utangira ndeba amashusho ya Yanga nkanareba ya Stade bati natwe tuzagera igihe tuyuzuze. Fiston Mayele nubwo watsinzwe yatsinze igitego cyiza bamuhaye baro ayishyira ku gatuza tuzayuzura rigogana nje nibaza tuzayuzura bizasako ndumva Rigani kashema nawe twari turi kumwe ejo bundi ndi kubabwira nti nkumbuye kubona Stade Amahoro Rayon Sport APR bari gukina ikuzura abantu bakicara abandi mu maguru. Urabyibuka umuntu yagura agatike ya VIP yo kwicara mu ntebe akisanga yicaye mu maguru mugenzi ariko akemera akaza umupapa tubana nicyo kintu cyamuciye kuri stade
ngo yaguze itike ya VVIP ahageze asanga stade yuzuye bamwereka no kwicara mu maguru y'umuntu arazinga arataha aheruka kuri stade ati nta VIP yo mu maguru. hanyuma kandi mu bindi byaranze iyi weekend FC Barcelona nibyo yegukanye igikombe cya shampiyona ariko hari umwanya mwiza wo gusezeraho abakinnyi nka Jordi Alba ndetse na Sergio Busquets babubashye cyane ibintu byari biryoshye. ikindi CR7 weekend isize ikipe idatwaye igikombe cya shampiyona. Ronaldo banganyaga 1-1 ekipe ya Al Nassr, igitego cyatsinzwe na Luis Gustavo, hanyuma ku rundi ruhande Gustavo aza gutsinda icya kabiri baracyanga, bihita bituma rero ubu bari gusigwa amanota 5 n'ikipe yitwa Al Ittihad ikinamo umudefanseri witwa Hegazi w'umunyamisiri. yabasize amanota 5 kandi hasigaye jone imwe, hasigaye umukino umwe wo gukina. birumvikana ko niyo ba Cristiano bawutsinda bo bagatsindwa kuri uruhande rwa Al Ittihad, bizahita bituma n'ubundi babarusha abiri. ubwo urumva ko sitiri igikombe bazagitwara kuko shampiyona izaba irangiye. ibyo biratuma ikipe izajya muri Champions League ya Aziya, buriya batanga ikipe imwe muri Saudi Arabia, ubwo kuko bafite ibihugu byinshi, ubwo hazagenda Al Ittihad. none Ronaldo natwaye igikombe cy'igihugu, natwaye iriya shampiyona yitwa Roshan Saudi Arabian League, arayushije imeze nk'izina ry'igihinde wallahi. Roshan ageze kuyusha nta nakinnye Champions League ya nahozemo na babandi bacuringa ngo umuyobozi ngo Al Nassr ngo yaravuze ngo ubundi ngo nabaye scammed kabiri, kuba scammed niko gutuburira. ati ubwa mbere n'igihe nadarinze kuzifata hakaze ebyiri zonyine wallahi imwe bakayindi, ati n'inshuro nabaye scammed, ati n'igihe nabaye Cristiano akabona n'igikombe na kimwe mbaye, ati narakubise cyane barabubu. ubwo rero nubwo mukuru yawe yuko rwose ari gusaza utuntu tutajya ku murongo. yareka tubanze dusubire kuruza ku munsi w'ejo dusohoza umunsi wa 30 wa shampiyona byari bimeze bite. duhe ijambo Eric Ndagijimana, ubundi nyuma yaho tuze none twicara ku ntebe y'ubusesenguzi tureba uko shampiyona yacu yagenze muri uyu mwaka. tariki 28 Gicurasi 2023, umunsi w'amateka ku ruhande rw'ikipe y'ingabo z'igihugu ubwo batwaraga igikombe cya shampiyona cya kane bikurikiranye, kikaba cya 21. yari amarira menshi ku banyarutsiro nyuma yo gusezera ku ikipe yabo igana mu cyiciro cya kabiri. yari imikino 8 y'umunsi wa 30 wa shampiyona y'u Rwanda, ari nabwo iyi shampiyona y'uyu mwaka yasozwaga ku mugaragaro. ujya gutangira mu karere ka Huye kuwa gatandatu, aho Mukura yari yakira ikipe ya Musanze mu mukino wari uryoheye ijisho. Mukura yatsinze ikipe ya Musanze ibitego kuri 3, maze Abraham Yarotike utoza Mukura yari shampiyona igoye, ariko ngomba kwicarana n'ubuyobozi bushya tukagira ibyo tuganira. n'ubuyobozi bushya tugomba kwicara tukaganira tugashakira hamwe icyo tuzakora. umwaka twari dufite abanyamahanga 2 bonyine, nubwo hemewe 5, ariko nureba nka Musanze ifite abanyamahanga 9. dukeneye kongera imbaraga mu ikipe, nibura abandi banyamahanga 2 n'abandi banyarwanda 2. nyuma y'umukino wa Kiyovu tuzicara n'abo dukorana mu rwego rwa tekinike, tubwire abayobozi bashya ibikenewe mu rwego rwo gutegura neza umwaka utaha w'imikino. Imura Jafet, umutoza wungirije w'ikipe ya Musanze, uyu mwaka ntabwo wigeze uborohera kubera impinduka nyinshi zabaye mu ikipe yabo. urebye sezo ya Musanze yari ikomeye cyane, bigendanye wenda n'izindi sezo twakinaga, bahuyemo n'ibibazo byinshi ndetse bishobora kuba byaratumye na sezo ikomera tubona na rezita mbi. twagize ikibazo cyo guhindura staff technique, aba head coaches n'ababungirije, ubwo biba ngombwa ko ikipe n'ubundi yongera igafata indi system cyangwa se ubundi buryo bw'imikinire. aho rero hagiye habamo gutakaza imikino imwe n'imwe, hakabaho n'uburyo twasigaranye ikipe nk'abungiriza cyangwa se nk'abari bafatanyije n'abatoza bakuru, nabwo habayeho gutakaza amanota n'imikino. ubwo rero muri make ni sezo ya Musanze FC itaragenze neza, ariko yatangiye ifite intego ndetse biza gupfira mu ihindagurika ry'abatoza. Kuri uyu wa gatandatu kandi nibwo abanyarusizi basezeraga shampiyona bari bamaze n'imyaka batazi mu cyiciro cya kabiri ko bimera. iyi kipe yari yavuye mu karere ka Rusizi igiye gukina n'ikipe ya Gasogi United kuri Kigali Pele Stadium. ibitego 3-0 bya Gasogi nibyo byasezera ikipe ya Espoir, maze igenda ityo ijya mu cyiciro cya kabiri itsinze imikino 4, banganya 5, batakaza 21 muri uyu mwaka w'imikino. ku cyumweru
ba nyiri igikombe bagombaga kumenyekana ndetse n'undi wagombaga kujyana n'ikipe ya Espoir yagombaga kurara amenyekanye. Bamwe bari bafite imibare myinshi, abandi amatelefone ntiyavaga ku matwi yabo, barimo babaza amakuru uko ahagaze i Muhanga ndetse no kuri Kigali Pele Stadium. Abari Bugesera babazaga niba i Rubavu ndetse n'i Huye uko byari byifashe. Igikombe kimwe cyari i Muhanga, ikindi kiri mu mujyi wa Kigali mu karere ka Bugesera. Ikipe ya Bugesera yari yakira ikipe ya Kigali. Abanyabugesera basabwaga gutsinda umukino wabo kandi ni nako byagenze. Batsinze ikipe ya Kigali ibitego 2-1. Byari ibitego bya Nkurunziza kuri penalty na Dangu. Icya Kigali cyatsinzwe na Nyarugabo Moyize, maze Bugesera yongera guhumeka neza iri mu cyiciro cya mbere, kuko umukino wabakonye n'icyenda wasize abanyabugesera aribo babanziriza abanyuma. Mu karere ka Rubavu haberaga umukino ukomeye cyane, nawo wagombaga kugenda niba Rwamagana City iguma mu cyiciro cya mbere, kandi niko byaje kugenda ubwo ikipe ya Tenseri banganyaga igitego 1-1. Mu karere ka Huye haberaga umukino kandi wagombaga kugenda niba koko Marine iguma mu cyiciro cya mbere. Nyuma y'ibihe bibi bagize muri uyu mwaka niko byagenze. Marine yatsinze ikipe ya Polisi igitego 1-0 cya Nkundimana Fabio. Ibe Rwasamanzi ni umutoza wa Marine ko ntabwo byari byoroshye muri uyu mwaka. Twatangiye nawe ko twagize ikibazo cy'imvune cy'abakinnyi, muri leta twagize amafora abakinnyi bavuye muri APR adufashije gututiza abakinnyi, turabishima cyane, tunabashimira ko yadufashije cyane. Ndashimira Imana ko tutabonetse. Mu karere ka Nyagatare nyuma yo kwirera mu Rucaca bari bakurikijeho Abariyo, Sunrise yari yakira ikipe ya Rayon Sport, maze igitego cya Wili Onana gitandukanyiza impande zombi. Gusaba bari batangiye kwizera igikombe kubera igitego cya kare, ariko ntabwo ariko byagenze kuko hari abakijyanye. Mu karere ka Muhanga hari hateretse igikombe, ariko kandi hashakishwaga n'ibyishimo ku Banyarutsiro kuko nabo bifuzaga kuguma mu cyiciro cya mbere. Ariko Kivu Sport ntabwo yigize borohera, nubwo Rutsiro yahushije penalty bakabona n'igitego cya Mumbere Jonas, ariko Nsabimana Denis na Sekisamu ndetse na Serumogo Ari ntabwo bigize bahuza Abanyarutsiro kuko nibo babamanuye mu cyiciro cya kabiri. Iyi Rutsiro yari imaze imyaka 3 mu cyiciro cya mbere, none uwo mwaka utaha bagiye gusubira aho bahoze. Abanyarutsiro ntabwo bari bishimye, maze nabo bagira bati barayimanuye twarakaye, twababe dufite agahinda, ubu ntabwo ndi kubyumva, ahubwo umuyobozi yegure, ntabwo tumushaka nagende, yebabawe ufite agahinda n'amarira we udatuma ndira. Rutsiro sinakwangaga ariko roke turajya muri diviziyo ya kabiri, ariko vuba turazamuka, ariko dufite agahinda n'amarira, nawe urabibona rwose ko dushavuye, dufite agahinda. Je mu byukuri nk'umufana wa Rutsiro ikipe yacu zizi ibintu byinshi man. Reba ikipe yacu bagire gutya bayiganira ubu z'abatoza babi, ugashyiraho umutoza, ugashyiraho rokitoma itarigeze igenda neza, ugashyiraho abo bakinnyi wagiraga mu byukuri ifagiteri nesha. Ikipe yacu igiye Rubavu bayivanye mu karere bayijyanye mbere y'abafana, rokitoma mbi, ariko rokitoma ziturutse nanone ku batoza. Ni ukuri izi fagiteri ni fagiteri zigaragara rwose. Natwe nk'abafana bari kumanuka, nta kintu rwose yamera nka APR, yamera nka za Kiyovu. Abandi barategura, tugomba gutegura. Ku ruhande rwa Mateso ngo nawe hari uko yabibonye iby'uyu mwaka. Nibyo koko turatakaje mu mupira, ariko amakosa yaragaragaye koko ahantu twateguraga ko tugomba gutsinda ugasanga turatakaje. N'ikindi twakoze nacyo ni cyiza kuba twarabashije umwaka ushize twatsindwaga amakipe yoroshye, ariko twabashije kuyatsinda. Ni rero wambajije ko byapfiriye hehe, aho byapfiriye ni ibigaragara yuko hari aho habaye za negligence. Match twagiye gutsinda nk'igikombe ngenda tuvuga ko twayitakaje cyane kuri match ya Mukura, ntabwo mvuga ya Sunrise cyane, iya Mukura niyo yatumye tuva ku gikombe. Tuzi ko tugiye no gushaka amanota 3 kuri Sunrise, naho abonye ko byanze tubatsirwa iteka n'akazi. Kuri Kigali Pele Stadium niho abishimye bari, nubwo hari havuzwe byinshi ngo Gorera igomba gutanga ubutabera kuri bose, ariko ntabwo ariko byagenze, kuko mu buryo bworoshye cyane APR FC yatsinze Gorera Football Club ibitego 2-1. Igitego cya Nshuti Innocent cyaje kare nicyo cyahaye abakunzi b'ikipe ya APR FC ibyishimo, ndetse na Ruboneka aza kubishumangira, nubwo Gorera yaje kubatsinda igitego cy'impozamarira ku minota 90, maze APR FC atwara igikombe barusha ikipe ya Kiyovu Sport ibitego bazigamye. Abakunzi ba APR FC bo byari ibyishimo gusa, hari n'icyo basaba. Uyu munsi ni ibintu byadushimishije cyane, twishimye kuba twatwaye igikombe, twiteguye gutwara igikombe cy'amahoro kuko twatwaye icya shampiyona. Ibikombe ubundi ni ibyacu nk'abanyarwanda, ikipe y'abanyarwanda APR, nk'uko mubizi mwese ko ari ikipe y'abanyarwanda. Iki gikombe ndagitura abayobozi bacu badukuriye,
turishimye cyane rwose. APR yatwaye igikombe. Ubu ngubu ikintu dushaka leta y'u Rwanda yadukorera, turashaka yuko izana abanyamahanga bafite itandukaniro n'abandi bari hano mu gihugu. Ben Musa watangiye ari umwongereza wa Adel yaragijwe ikipe ndetse aza no guhabwa amasezerano yo gutoza ikipe ya APR FC. ngo igikombe ntabwo cyari cyoroshye kugitwara ariko ngo bari bagikwiriye. Oui, on est champion. On a souffert pour être champion. On a fait un grand parcours. Yego turagitwaye, twaragoye kugira ngo dutware iki gikombe. Twagize urugendo rutoroshye mu kibuga. Twirengagije byose byabaye, twagize imvune. Gusa reka tubyihore kuko APR FC yaratwara ibikombe. Ubu ni inshuro ya kane twikurikiranye tugitwara. Bwa mbere mu kinyejana cya 21, bwa mbere mu myaka 30. Bibaranye n'isabukuru y'imyaka 30 ya APR. Ni impano nziza kuri APR. Ntabwo nabona uko nabivuga, gusa mfite ibyiyumviro by'icyubahiro. Twabayeho nabi kuri iki gikombe. Mu by'ukuri nashimira abakinnyi bakomeje gukomera guhera ku mukino wa mbere kugeza ku mukino wa nyuma, bakoresheje ingufu nyinshi by'umwihariko mu mutwe. Umukino wa nyuma ntabwo byari byoroshye kuwutegura, twawukinnye dufite igitutu, gusa bwa nyuma na nyuma dutwaye igikombe. Ndashimira buri wese, ndashimira abakinnyi, abayobozi bakoze ibishoboka byose kugira ngo twitware neza uyu mwaka. Dutwaye igikombe twari dukwiriye. Cette année est vraiment un champion avec mérite. Shampiyona y'u Rwanda 2022-2023 yashyizweho akadomo. APR FC niyo yacyegukanye irusha ikipe ya Kiyovu Sport ibitego kuko amanota yo bayanganyaga 33 mu mikino 30 bakinnye. Byongera kwibutsa benshi ibyabaye kuri AS Kigali muri 2021. Rutahizamu wa Rayon Sport Willy Onana niwe watsinze ibitego byinshi muri iyi shampiyona y'u Rwanda. Mu mikino 23 yakiniye Rayon Sport yagize uruhare rw'ibitego 21 muri uyu mwaka. Yatsinze ibitego 16, atanga imipira yavuyemo ibitego 5. Uyu mugabo kandi niwe umaze gutsinda ibitego byinshi mu gikombe cy'amahoro. Naho Shabani Hussein Shabarara abo umukinnyi wa kabiri watsinze ibitego byinshi, ibitego 14. Naho umunyarwanda Nizeyimana Jean Claude Rutsiro niwe watsinze ibitego byinshi muri uyu mwaka w'imikino, yatsinze ibitego 11. Rayon Sport yabaye ya gatatu n'amanota 61. Ikipe ya Rutsiro na Espoir nizo zamanutse mu cyiciro cya kabiri, zikaba zigiye gusimburwa n'Amagaju ndetse n'ikipe ya Etoile de l'Est.